Reka tubasuhuze abakurikiye Blessing Miracle, tubakire mu kiganiro ibyiringiro by'abizera kandi tubabwira ngo mukomeze mwizere Imana iri kumwe namwe. Keneye ibiganiro byacu ukora subscribe byarangiza bikakugeraho neza amahoro, ubutumwa bwiza nawe ukabura bwamamaje. Imana ikumpera umugisha kandi amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Ndagukunda cyane kandi impamvu nkukunda niko mpora imbere yawe kubwira ijambo ry'Imana. Reka tuvugane kuri iri jambo Imana ishize ku mutima wanjye, ariko tutararivuga tubanze dusenge dushimira Imana kuko ijambo ry'Imana n'ukuri, ijambo ry'Imana n'imbaraga, ijambo ry'Imana n'ubutsinzi, ijambo ry'Imana n'inkomezi. Turagushimiye Jehova Jire, turagushimiye Jehova Shama, turagushimiye Adonai, turagushimiye Shama, Tinemonde Asclaid Raiskide. Ndagushimiye kuko uri kumwe natwe, twiyere kutwigaragarize, dutsinze imbaraga yose y'umwanzi mu izina rya Yesu. Duhamagaye icyubahiro cyawe kugira ngo kibane natwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana iguhe umugisha kandi Imana ibane nawe, wewe udukurikiye, wewe ubanye natwe, wewe udahema kudufasha mu murimo w'Imana. Umwami Yesu akomeze akumpera umugisha. Ni ya nshuti yawe Pastor Ishimiye ikwifuriza amahoro y'Imana. Mbese uraho, abo mwicaranye bansuhurize. Imana ikumpera umugisha. Rero munyemerere dusangire ijambo Imana ishize ku mutima wanjye. Hasigaye dushake mu icyifuzo gito dusenge. Turasoma mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka ibice 8 ku murongo wa 28. Abonye Yesu arataka cyane. Abonye Yesu arataka amwikubita imbere, aravuga ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'intama w'Imana isumba byose? Ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Cyatumye ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Nimwakira ijambo ry'Imana. Niri jambo nshaka kuganira nawe kandi ijambo ry'ubuzima. Bibiliya ivuga kuri uyu mugabo, Bibiliya kuko ivuga ko ari umugabo. Uyu mugabo yari yarashatse nk'uko abandi bashaka, arabyara. Amaze kubyara agira ikibazo nk'icyo nawe ushobora kuba ufite cyangwa inshuti yawe ufite. Amaze kugira ikibazo agwara ibisazi. Amaze kugwara ibisazi, ibisazi bimuvana mu rugo biramujyana. Biravuga ngo ibya bisazi bimujyana mu misozi miremire, abayo, aturayo, aborogerayo, anihirayo. Niyo yavugiriza y'induru. Kandi icya mbere yakoraga, yafata ibisate by'amabuye bikaba ari byo yikebesha buri munsi akavirirana. Nta muntu n'umwe yamugeragaho. Abantu bose bari bazi ko yasaze. Abantu bose bari bazi ko yarangiye. Iyo yavaga muri iyi misozi miremire yaramanuka akajya mu mva. Yarangiza kuva kuba mu mva akaborogerayo. Abantu bari bamuzi muri iyi misozi, bari bamuzi no mu irimbi. Umunsi umwe amanuka muri ya misozi miremire. Imana ishimwe ndafashijwe. Ariko amanukayo azi ko hari imbaraga nyene zamufasha arizo zimumanuye. Atazi ko hari imbaraga z'Imana nazo ziri kumwe nawe zimumanuye muri iyi misozi. Aramanuka. Amaze kumanuka, umugore wewe n'abana
iyo yavaga mu misozi miremire bagenda kumureba mu marimbi, bakamurebera kure, bakamwitegera bari kure. Ariko amaze kugera mu irimbi, cya gihe arimwe ava mu irimbi, ho yaborogeraga, ho yatakira, ho yagiriye ibibazo, amaze kuva muri iri rimbi ahura na Yesu. Mana ishimwe, Mana ihabwe icyubahiro, Mana ishimwe. Ahura n'umugabo udasanzwe, ahura n'umugabo ukemura ibibazo bye, ahura na Nganzamarumbo Sambi Tarumagugamo gumugaru, umugabo utatura bikomeye, umugabo agera aho abantu bikomeye akabihindura. Ndakwifurije kugira ngo uwo mugabo uhure nawe. Bagihura amubaza ijambo rya mbere, avuga ijambo ngo duhuriye he? Uyu musazi yarazi Yesu, yarazi n'amakuru ye, ariko uwo mwanya amubona mu yindi sura. Mana ishimwe cyane. Aramubaza ngo duhuriye he? Mwana w'intama w'Imana, duhuriye he Nyagasani? Yesu nawe amenya ko amuzi, ahita aramubwira ngo ntunyice urupfu rw'agashinyaguro. Yarazi ko ahuye n'izindi mbaraga zikomeye. Wahuye n'imbaraga z'abarozi, ugiye guhura n'imbaraga z'Imana. Wahuye n'imbaraga zikugwanya, akira guhura n'imbaraga zikugwanirira. Te pensa contemandolas. Yo, uyu mugabo Yesu ngo aramubaza ngo ariko ubundi urinde? Umugabo aramusubiza aramubwira ngo turi ingabo, bisobanura ngo turi benshi. Abadayimoni bari bamurimwo turi benshi, ariko nubwo turi benshi ntutwice urupfu rw'agashinyaguro. Tubabarire utwareze muri ziriya ngurube. Hirya yaho bari hari umugano w'ingurube, biravuga ngo ni umugano w'ingurube zari nyinshi. Arangije afata za dayimoni zimurimwo arazirukana, kuko zari zavuze ngo ni ingabo. Arazirukana, arangije kuzirukana ziruka muri wa mugano w'ingurube. Ngurube zose zirafatwa, zifatwa n'ibisazi. Ibyari muri uyu mugabo byafashe nk'ingurube nka 500, 1000 aho ngaho, zari nyinshi cyane. Ibaze rero ibyo bisazi byari mu muntu umwe, byarangiza bikajya mu bintu birenga 100. Mbega imbaraga! Umugabo bimaze kumusohokamwo araruhuka. Ndavuga ngo cyari cyarakwinjiyemo, Imana ikigusohoremo mu izina rya Yesu. Dayimoni yari yarinje mu buzima bwawe, dayimoni urarukuniga, dayimoni urarukuboroza, dayimoni urarukwirukansa. Uyu mwanya ndamugusohoramwo mu izina rya Yesu. Ti plensa contimando, la sala beneva. Uragwana n'ibikugwanya, ariko guhera nonaha magaze mu bushobozi, magaze mu mbaraga, ndagusohora ahantu abazimu bari baragutwara, ndagusohora mu mbaraga zari zaragutwara, ndagusohora mu bazimu bari barakwinjiyemo mu izina rya Yesu Kristo. Ngo uwo mugabo aranezerwa, aribuka. Musi umwe narimo mbwiriza ahantu mu gihugu kimwe, ndangije hari umugabo yasaze, asara, ariko yari umukozi wa leta, yaramaze imyaka 7 asaze. Uwo munsi turamusengera, tumaze kumusengera arakira. Amaze gukira, ijambo rya mbere yatubwiye, yaratubwiye ngo arashaka kujya ku kazi. Yakererewe akazi, saha yamusize. Mugabo amaze imyaka 8, 9 yarasaze, ariko amaze gukira yahise yibuka ko afite akazi.
arirukanka no ku kazi. Ageze ku kazi, abo ku kazi bose bariruka, bari bamuzi ko yasaze. Yinjira muri biro yakoreragamo, ajya ku mamashini. Akazi kose kari kamaze nk'imyaka 2 kadakogwa, karananiranye. Yagakoze mu minota 10. Kubera iki? Yaramaze kubohoka. Barabango ni mumuvane hano mumujyana handi ajya gukorana kandi. Na niyi saha ari mu kazi ubuni pasteur. Nshuti yanjye, yavuga imbaraga z'Imana. Mbanzi ko hari ikintu ndi kuvuga kidasanzwe. Mbanzi ko mu kanwa kanjye harimo havamo umuriro wagukiza. Mbanzi ko aya magambo mbandi kukwaturaho ko dayimoni zakunigaga, izaniga umwana wawe, izagutwaye uwo mwana, ko hari izindi mbaraga zamuvanaho yarari akongera akagaruka mu rugo. Mana ishimwe, yongera kubonana n'umugore n'aba. Yesu yamubohoye. Yesu akubohore nawe. Ndatura ngo Yesu akubohore nawe. Wabohotse wamera nk'abandi bose. Mambo abantu bakwisa amazina uraboshe, ariko akira kubohoka mu izina rya Yesu. Mbaraga z'Imana ziracyaha. Yaravuze ngo uko yarari kera na n'uyu munsi ni ko ari. Ko yatabaye babandi, nawe yagutabara, nawe yakurengera, nawe yakuzura, nawe yakuvana mu rupfu akagutereka mu buzima. Ando de benesikla la drome eha. Mbega Yesu. Yesu ni umugabo. Bantu baguta Yesu ntiyaguta. Bantu bakureka Yesu ntiyakureka. Abantu bari bararetse uyu mugabo, ariko ajya ahuye na Yesu birahinduka. Akira guhura na Yesu ahindura amateka y'ubuzima bwawe. Onde de bonesikala mando elevla. Ndakubona ubuzima bwawe bwaranze. Ndakubona mateka yawe yarabaye mabi, ariko hejuru y'imbaraga zakugwanyije hari imbaraga z'Imana. Ndashaka gusengera, ndashaka kubohora. Mpagaze mu mbaraga za Kristo. Ntabwo ari nge mbohora, ndakanywa k'umwami, nanyura muri ge, ndafatanya nawe kugira ngo tukubohore. Yesu ntabwo uzamubona amaso kuya, uzamubonera muri ge, avugira muri ge, agendera muri ge. Nge ndashaka gusengera. Wewe fite imbaraga zagufasha, wewe ugwara umutwe udakira, wewe ugwara umugongo udakira, wewe ufite ibikuniga, nonaha ndohereza imbaraga z'Imana kugira ngo zibohore ubuzima bwawe. Aho uri hariho hose, aho wicaye hariho hose, igihugu cyacyo cyose urimo fite daimoni kugwanya, ariko nonaha ndohereza imbaraga z'Imana kugira ngo zitabare ubuzima bwawe. Dusengane Imana. Mana ndagushimiye, uri Jehova. Ndohereza umuriro nonaha ukongora imbaraga y'abarozi. Yari yarafashe uyu mugabo, yari yarafashe uyu mugore. Nonaha ndohereza imbaraga ikiza, ndohereza imbaraga ibohora, ndohereza imbaraga itabara. Guhera nonaha imizimu yose yari yaramufashe uyu muntu nimurakure mu izina rya Yesu Kristo. Ndatwika, ndakongora topesa kotiba mandala sikeredro. Urakoze mwana, urakoze kubahoye ubuzima bwe, urakoze kumutabara uyu muvyeyi kwa bumuruhuye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Kora subscribe. Yesu aguha umugisha. Uzajya ubona ibiganiro byacu by'ijambo ry'Imana. Imana ikwiteho kandi guhera kuri uyu mwanya ntabwo izo nzozi mbi uzongera kuzirota, ntabwo bazimu uzongera guhura nabo. Imana iguha umugisha. Shalom shalom.